prosesi upacara adat mapak bakal calon panganten pameget dina adat Sunda anu digarap pusaka seni kepapahyangan dina enjing ieu dikawitan. Coba lumayan. Siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Waduh, kamu itu nu kaset nu ganda harapan orang sadar parantos ganda. Ayo orang doakan sami-sami kusan ayana mudah-mudahan agis di rumah tanggana sing dipasihan jembar keselamatan. Musra ayo berkah selamat. Anu kunaon selain? Cici kalau jampean. Abah Eri ayah batu kali ayah jampean kok batu cicik bismillahirrahmanirrahim cebung kebangun tuh kali bayar babaknya macan batang kayak dadang neko balik kambis aduh gusit baru ayah naon aku dari mana udah berhenti kurang deket ke tengah cena ya tapi kamu nama ya nek Copia hoyong naon atuh hayang disawer ku paulis aduh Aules cik urang dengek tadi handeng aku naon cenah ieu neng Copia anu beuli naon ari teh hayang disewer ku Pak Haji Bibi astagfirullahaladzim aduh Pak Haji Bibi hayang dicampaya dia aduh itu rani pura-mana saya belum paksa pura-mana agis hatur nuhun dan Allah khair kasih aduh kasih pakai gerak kasih Sophia aduh itu dikabrik berkah ke mana cicik aduh nuhun di keluarga Kertasari aduh nuhun cicik Oh, astagfirullahaladzim. Dari mana yang naon? Cici kurang kayak tuh hatena gerak. Cici ku naon? Ini kan fokus kan neng Copia aduh kucing luhana. Aduh, disirut ayam jantung rumah aja di sana. Aduh. Sepuh-sepuh keluarga besar pengantin istri atau cewek sana lu bukan nek cik bukan dua kali cik kahuripan di Kertasari murah doy Majak utama kecil hati-hati koreng catut teh koreng patut panas bawa kajian teh kalah na kamu muak mendekat kapoe bongkleng hadena we kudu bawa wayang kasih sabar kumah-kumah kusalaki kudu dari
keluarga besar saya. Bapak, Ibu sedang ngogoyangkeun kebangga hebat harat di cacah di awis. Macam bangsana diwari anjeun baraja. Bawa dikit tangan ibu nak. Nah, tahan. Ayon kakyuping angin pancerah rupain puspirna sumawur gandane. Tahan dulu susumnya. Dua tangan, tahan. Oke. Ayunnya masuk genit. Ajak asumpingan. Calon pengantin kamu ketika papam. Sekarang besan sama besan. Orang bagiakeun kadia mojang priangan kencang. Tahan dulu. Oke. Tahan dulu, tahan. Lihat sini. Tahan dulu. Oke. Di kamari jalan jangan kuat parta sumping subang haturan menuju lenggah Indek sumping di dusun Mama Tuhan Bajar Karang Pamidangan Tegal Aren Lokal desa kelima RW 2 Bangga urang bagiakeun hewan kemudian sadayana urang sami-sami doakeun mudah-mudahan dina abah ulah tangan Agis Namorudin kalih mengdel bila Agnestia Barokah Assalamualaikum panjang kunjung Mas Tikus Cumurisis cuma kira disadar lah ayat tunda jelas sagarumpan amin ya rabbal alamin mudah-mudahan kalau saya kasayaan sedena khusus keluarga besar Bapak Parahi Allah Bayarkan kasih langsung mangga Boleh jam sumping boleh jam lengah boleh jam besar kurang keraskan hatur nuhun akan buat sapa kagaman amit mundur amit mungkur amit keluarga besar Bapak Yani Ibu Nuni kasadayana urang atuh permila